جاجا نبرز شوي حمود كلمة حمود قال لي على ما بيوزمه سيردا جبونا في روجي يعني افروج جبونا ما روجي كيكو هرتم يعني دراسته مل ددل مروفان ده هرتم كو ببيرانين يعني بتايبتي افروج سيردا من ربر ابو وحمو هفرين شهيد يكود ما هي اداره ده جانه خدانه و خفادا کرنه و بتايبتي توهی جنين جهانه هم في روجي پیروز دکن يعني براستي مروف هرچ خاص جبونا في روجي بنرخینه جی مروف هر گیم دیمینه جبر راستی مروف کی کوس روزی کی کوسا کو چه خاصی مروف سر روزی بنرخینه او روز مثلا نای ترکر کردن کو مروف هرتم سر روزی بنرخینه يعني براستي بتايبتي مثلا ده شخص هوالين شهيد ده يكود بتايبتي ده ما هيدا جانه فدا كرنا مثلا يعني بتايبتي ده شخص هوال مظلوم ده مثلا بيستوي كي آدار وصا يعني جانه خدانا بر آگر وصا روزی کوسا تایبت داخل فدا کردن جبونا گله خوا راستی جبونا مچته کی کوسا پیروزه کو ان هرتم و روزی ببیر بینن افروج یعنی راستی جبونا ما روزی کی کو یعنی هرتم کو پیوسته کو مروف هرتم ببیر بینه یعنی بتایبتی جبونا گله خوا جبونا شهیدین و شورشه افروج نيجبير كرن يعني مشان هذا اليوم عيد نيروز يعني كأنا مرأة عربية بهدي هاي رسالة للنساء العرب ونساء الكرد يعني هذا العيد يعني لما كنا بالبيت ما نعرف ايش معناه اما فعلا لما جينا بين الحزب على فلسفه القائد على حريه القائد عبد الله وجلان عرفنا شو معنى عيد نيروز عرفنا قيمه عيد نيروز لما كنا بالمجتمع ما كنا نعرف ايش معنى عيد نيروز يعني فعلا عيد نيروز لما نسمع فيه كثير يعني نحن ننبسط ليش لان مقاومة الشهيد مظلوم مقاومته كثير قوية يعني نحن لازم نستمر على هاي عيد نيروز يعني عم يشتغل نار لازم نقوي الحرية يعني حرية الفلسفة القائد أبو يعني خلانا نستمر على هاي عيد نيروز نعرف شو معناه عيد نيروز يعني دما بين أبروز يعني مظلوم دوغان تبيرا مرة بركو مظلوم دوغان مها أداري ده بشتياكي أداري ده أجر ده بدن أخوة بنا بو مشعلك بو في جالي بو ما بنا مشى بردوام به أم جرك دفير يدا بمشن وأم جرك هر تشتي بك بو في مشعل أخوة مستر بكنا هم قالي ماجي بركو قالي ما نيم بأم جنينن تایبتی وقت جنجی مثلا رول خود و مهدا لیستن آنجی هرتم و روزی ببیر آنین کسایت جن داشی راستی جی افتش بونا ما پرگیرنگه جبر هم دوزان مثلا هرتم جن دوی اوید پیشنگه دوی مهدا پیشنگه و هرتم جی تایبتی جی مثلا جن گرگه هر داوی دبی چود ملید باجی مثلا جن ویتشتی بگین لوتکه که کو حتی داوی ویجی تجاری نیه مثلا ام جن وقت جنجی مثلا ارکامای تایبتی جی دست پکیجی مثلا ام بکار من ویرو جیش بونا گلین خوا بکن روناهیه که کوت جاری نه تفاندنه یعنی هچ خاصی ام دزانن گله ما او قصید بن طاریتیه که دجهاتی تفاندنه یعنی پیوس بکجی ویرو جی دب تایبتی جی ام گله خوا بکن یعنی راستی جی روناهیه که کو حتی داوی جی بکار بام گله خارج جام بکن مرا بو روناهیه که پر مزن او جی یک مظلوم دوغان بو مرا وقت گوت تک اف نوا و مشعل اخوانی ده مشعل اخو مزن بکنه برحك كواي هسنكار ومظلومون امش عليا ازاديه بلند بكن وريبر اب وجي ازاد بكن
ودفي روجي دياري ريبر ابو وقالن خوا ين بندست توايد كان ام وك شروانی نپجه برحی کوای همدم موضوع دوغان مشعله آزادی مزن بکن وآزادية ريبر أب هي فيزيكي مسوقار بكن. بروح مظلوم دوغان رح نرفع شاية الحرية ونكسر العزلة على القائد عبد الله وجلان.